Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV 1 turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kumererwa neza turabazirikana kuko muri ab'ingirakamaro kuri twe tubaye rero mwiriwe abandi tubahaye mwaramutse ikaze rero mu makuru twabateguriye yo kuri wa gatatu tariki zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 njye mugiye kubana nitwa Nkomezi James Dodo. Reka rero duhere ku ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Operation y'imisi 15 muri Haut Plateau. Uyu akaba ari umugambi wa leta ya Kinshasa wahombye nyuma y'iminsi 6 y'imirwano yarangiye itageze ku ntego. Muri Haut Plateau umufisiye wo mu ngabo z'u Burundi yafatiwe Bicumbi nyuma yo gukomerekera mu mutego. Kisangani AFC M23 iravuga ko yarashe drones nyinshi ikibuga cy'indege kikaba gihagaritswe. AFC M23 ejo kuwa kabiri tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ishyize hanze itangazo. Kare mu nyemerere turambure aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka duhere ku bitero bya leta ya Kinshasa byari bimaze iminsi bidasiba byagabwaga mu karere k'imisozi miremire. Ibitero biherutse kugabwa mu gace ka Haut Plateau birimo Minembwe n'inkengero zaho byamaze iminsi 6 ariko ntibyagize ku ntego umwanzi yari yihaye kuko byari byateguwe na leta ya Kinshasa. Uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga, leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi ifatanyije n'abambari bayo yari yihaye byibuze igihe cy'iminsi 15 cyo kuba yamaze kwigarurira Haut Plateau yose harimo Minembwe n'ibindi bice byo mu nkengero zayo. Muri uwo mugambi ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagaritse itumanaho mu buryo bwo guhamagara ndetse na internet hagamijwe ko ibitero bizakorwa bitazamenyekana cyangwa ngo bikwirakwizwe ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nyuma y'iminsi 6 y'imirwano ikomeye, ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro zahahuriye n'ingaruka zikomeye zitari zitezwe. Harimo igihombo gikomeye cy'ingabo nyinshi zahaguye ndetse n'ibikoresho byinshi birafatwa. Ibyo byatumye nk'uko amakuru abivuga, umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya asohora itangazo ryakiriwe na benshi nk'iryo kwikura mu isoni n'ikimwaro. Avuga ko ingabo za leta zavuye mu gace ka Point Zero kubera kubahiriza amasezerano y'i Doha. Nyamara amakuru aturuka mu bice byabohowe agaragaza ko leta ya Kinshasa itabasha kumva itekanye mu kuba yagenzura Uvira ndetse n'ibindi bice biyikikije mu gihe Haut Plateau ikiri mu maboko ya AFC M23 MLDP twirwaneho. Ibi binyuranyije n'amakuru y'ubutegetsi bwa Kinshasa bashakaga gukwirakwiza bushingiye ku butasi bwabo bwagaragaye nk'ubudafite ubushobozi. Bwari bwarahamije ko MLDP twirwaneho idashobora guhangana n'ihuriro rinini ry'ingabo za FARDC n'abambari bayo. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi w'iminsi 15, leta ya Kinshasa yakoresheje ingufu nyinshi ku butaka ndetse n'ibitero bikomeye byo mu kirere, ariko irengagiza ko abarwanyi ba MLDP twirwaneho ari abiyemeje kurwanira kubaho kwabo, imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babo, ndetse batakwemera agasuzuguro n'itotezwa bamazemo imyaka myinshi. Nyuma y'iminsi 6 y'ibitero bikomeye, umwanzi ntiyashoboye gusubiza inyuma byibuze na metero imwe abarwanyi ba MLDP twirwaneho mu gace ka Point Zero. Ingabo za FARDC n'abambari bazo zagerageje inzira zitandukanye cyangwa se ingamba zitandukanye zigerageza gutera mu byerekezo bitandukanye, ariko hose zasangaga ingabo ziteguye kandi zihagaze bwuma. Amakuru y'ukuri na Kinshasa ubwayo izi nuko Point Zero yavuye mu maboko ya FARDC n'abambari bayo biturutse ku mbaraga z'abarwanyi banze agasuzuguro. Ibisigaye byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byafashwe na benshi nk'ibinyoma no kwihishira inyuma y'isoni zo gutsindwa. Tukiri mu makuru avuga kuri ibyo bitero byabaye cyane muri iki cyumweru gishize mu mirwano iherutse kubera mu gace ka Haut Plateau, by'umwihariko ku irembo rya Point Zero. Amakuru aturukayo aho imirwano yabereye yemeza ko Major Minani, umu-ofisiye wo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, yafatiwe mu gace ka Bicumbi. Nk'uko ayo makuru abivuga, uyu musirikare yafatiwe muri ako gace nyuma yo gukomerekera muri ambushi yatezwe na twirwaneho mu gihe yari ari mu bitero byari bihuriwemo n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Ifatwa rye rije mu gihe imirwano yari imaze iminsi mu bice bya Point Zero, aho ihuriro ry'ingabo zirimo iza leta ya Kinshasa n'iz'igihugu cy'u Burundi byari byazamutse muri operation mu rwego rwo kugerageza kwisubiza agace ka Point Zero
ndetse na Haut Plateau, bakirukana MRDP Twirwaneho n'abo bafatanyije. Ibi byongeye gushimangira uruhare rw'ingabo z'amahanga mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kubera muri Haut Plateau, mu gihe imirwano ikomeje kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage muri ako gace. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze i Kisangani. Amakuru akomeje kuvugwa ku byabereye i Kisangani agaragaza ko AFC M23 ivuga ko yarashe indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drones zirenga 100, mu gihe nyinshi muri zo ngo zari zitarateranywa ngo zibone gukoreshwa. Kuko aya makuru abivuga, AFC M23 yamenyesheje leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ifite amahitamo abiri imbere yabo, bahitemo gukomeza intambara cyangwa kwihagarika. Inamenyesha ko mu gihe intambara yakomeza, ingaruka zayo leta ya Kongo igomba kuzirengera. Ibi byakurikiwe n'amakuru avuga ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyahagaritswe mu gihe umutekano wari wahungabanye cyane. Ibyabereye aho byafashwe na benshi nk'ikimenyetso cy'uko ibintu byafashe indi ntera mu ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari kandi amakuru ataremezwa neza n'inzego zigenga avuga ko abantu barenga 50 biciwe muri ibyo bitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, nubwo kugeza ubu nta mibare yemewe iratangazwa ku mugaragaro. Reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma, tuvugeho ku magambo yatangajwe n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo abicishije ku rukuta rwe rwa X ku mugoroba w'iri joro rishira kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Colonel Nanga rero umuhuzabikorwa y'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC yatangaje ko kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 abaturage batuye Minembwe no mu duce twa Haut Plateau bakomeje kugabwa ibitero bikomeye. Yavuze ko ibyo bitero bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe kurinda abaturage no kuyobora igihugu mu buryo buboneye. Yasobanuye ko muri ibyo bitero hakoreshejwe indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, drones ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacanshuro bagaba ibitero mu baturage b'inzirakarengane. Byose bikorwa mu gihe itumanaho ryari ryahagaritswe kugira ngo ibyabaga bitamenyekana. Umuhuzabikorwa wa AFC yavuze ko ibyo bikorwa bitazihanganirwa kandi ko igihe cyo kugaba ibitero ukoresheje ikoranabuhanga mu gutera ubwoba abaturage cyarangiye. Yongeraho ko igikorwa cyabereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyari ubutumwa bw'umuburo cyangwa gutanga gasopo bigaragaza ko ibintu byahindutse. Yamenyesheje abanyekongo n'amahanga ko imbaraga z'impande zihanganye zahindutse kandi ko guhera ubu ikintu cyose kizoherezwa mu kirere kigamije kwibasira abaturage bo mu bice byabohowe kizajya gihanurwa kitaragira ku ntego zacu. Mu gusoza, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo yavuze ko leta ya Kinshasa ifite amahitamo abiri, ariyo guhagarika intambara no gushaka amahoro cyangwa gukomeza imirwano, ariko ingaruka zayo ikazazirengera ubwayo. Reka dusoreze amakuru yacu ku itangazo AFC M23 yashyize hanze ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2026. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 riramenyesha abaturage n'abanyamahanga ko hagati yo kuwa gatandatu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere no muri iki cyumweru tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 byashoboye gusenya ikigo cy'ubuyobozi n'igenzura ry'indege zitagira abapilote drones cya gisirikare cya Kongo cyari cyarashinzwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ikigo cyafatwaga nk'igicumbi gikuru cyategurirwagamo, kigahurizwamo kandi kigashyirwamo mu bikorwa ibitero byahitanaga ubuzima bw'abaturage b'abasivile ndetse n'ibyibasiraga ibice bigenzurwa na AFC M23. Ibyo bice byibasiwe cyane cyane ni muri Masisi, Walikale, Ruchuru, Lubero, Kalehe, Mwenga na Minembwe. Iki gikorwa cyabaye nyuma y'uko AFC M23 imaze igihe kinini itanga ibirego byemeza kandi bigaragaza ubwicanyi bukorerwa abasivili mu bice byabohowe. Gusa ayo makuru yose yagiye akirengagizwa mu buryo bugaragaza uburangare bukabije. AFC M23 iributsa ku mugaragaro ko itazigera yicara ngo ikomeze irebere mu gihe abasivile b'inzirakarengane bakomeje kwibasirwa ku bushake. Ihuriro riraburira ubutegetsi bwa Kinshasa ko nibukomeza
ibyo byaha AFC M23 izakomeza kubikumira no kubirandura ibisanze ku isoko y'aho bihagurukira. Ihuriro AFC M23 rirasaba leta ya Kinshasa guhitamo neza kandi nta rujijo hagati y'amahoro n'intambara. Niba ihisemo amahoro igomba kubahiriza byimazeyo agahenge kemeranyijweho n'impande zombi. Niba ihisemo intambara izirengera ingaruka zazo zose n'inshingano zizayikomokaho. AFC M23 iramagana kandi ingeso ya leta ya Kinshasa yo gushaka gushinja no kugereka ku bandi igikorwa cyabereye ikisangani gikozwe n'ingabo za AFC M23 ubwazo. Kinshasa izi neza ibikoresho bya gisirikare yasize ku bibuga by'indege bya Goma na Kavumu, kandi igomba kumva ko ikoreshwa rya drones n'abacanshuro atari uburenganzira bwihariye bwa leta ya Kinshasa gusa, yewe n'abandi bashobora kuba bagira n'abacanshuro. Ihuriro AFC M23 rirasaba byihutirwa umuryango mpuzamahanga gufata ingamba zihuse zigamije guhagarika ubugizi bwa nabi no guca burundu umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abasivili. Mu gusoza, AFC M23 irongera gushimangira ubushake bwayo budakuka bwo gushaka umuti w'amahoro kandi urambye w'iyi ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byakorewe i Goma ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'itumanaho wa Alliance Fleuve Congo. Mugire umunsi mwiza. Nitwa Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1. Twe turakagaruka.